Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Permisi numpang tanya, aku mau kemana? Permisi numpang tanya, adik siapa namanya? Jangan marah dulu, abang bukanlah bercanda. Permisi numpang tanya, adik mau kemana? Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production.